sivakashelwe ubaba umfundisi uMadondo wasezweni lakwaSwayimane. Bangcweleke basezulwini. Ngizocela uba umfundisi wenkosi esibheke amazwi bangcwele benkosi. Amen. Inkonzo yonke yasesini sizoyibeka ezandleni zakhe. Umfundisi usuka kude bangcwele, kodwa ngiyathanda futhi ukusho ukuthi kube sothandweni lami ukuthi umfundisi ebe khona namhlanje. Amen. Siyacela ke usami intambo uyinikeze umfundisi wenkosi umsebenzi wenyazi bezulu. Amen. Ukuphakama kwami akuthandeke kwabengcwele benkosi enkulu unyazi bezulu. Amen. Yafisa ukukhuleka isihlalweni esiyingcwele senkosi enkulu esikhonza unyazi lwezulu. Ngicela intethelelo abantu benkosi bengithi ngizawukhava ngihamba ngendlela eyimbi. Ngaphuma ngeHarrismith sengize ngajika ngala sengigwiciza. Ngicela uNkulunkulu angithethelele. Amen. Yafisa bangqongqoza abantwana benkosi ngisabele sasezulwini. Ngiyabonga bamshumayeli ukuthi nami ngifike kulo muzi behlale ekhunywa ngayo ngithi inkosi nami ngifuna ukuthi ngizobeka unyawo lapha kanti uShembe uzokwenza isu. Wazwami uMshungu wasenkulisa. Baze babahla abantwana bonyazi. Ongathi uShembe noma ngabe bekufungile ukuthi into enhle ngeke uyithole namhlanje uNkulunkulu akakayiqashule lezo zintambo. Abaqashulela amafindo abantwana benkosi namhlanje athi uShembe mayise ivala inkonzo edibisile vele uqashuke konke umuntu aphuma ephethe lapha endlini ayibonga inkosi. Bantwana benkosi izinsuku lezi lapha khona kukhulunywa khona ngobaba omkhulu seshilo baba uMshumayeli lo oguqile uMadondo ezweni lakwaSwayimane izwe lakithi ke ngaphansi kwesifunda nkantolo saseMshwathi kade kithi uNkulunkulu lezinsuku ezihlule. Manazaretha yafisa ngathi uNkulunkulu sonke angasiphi inhlanhla ngoba ubona uShembe kuyinto ebucayi kakhulu bantwana benkosi. Kade nami ngiyothetha nje iqala likakhokho wami. Ukhokho wami wayeyindunankulu lapha ezweni lasemalangeni ngathi uzoqhamuka ubaba omkhulu ehamba nezingane ehamba eshaya ugubhu. Maye sefika lapha ubaba omkhulu ufika indoda ewukhokho wami uMadondo ugeza negazi. Insizwa nyasemhlabeni ayazi lutho. Sethu uShembe ngibizeleni induna mayisifika induna la kuye. Bakhonza abahle benkosi uthi ngicela ukubhabhadisa kuleli ihambe ngikhulekele enkosini. Maye sefika uMadondo sekhuluma nenkosi yesizwe yayikhona ubhacela ngesikhathi ukuthi uShembe nanga ufuna ukubhabhadisa uthi umuntu kaNkulunkulu. Sebebona bobabili yabona manje umuntu kaNkulunkulu kukhona isizwe besilapha ezweni lakithi. Ngisho inkomo ayibuyi ngisho imbuzi ayibuyi namanje ngikhuluma ngento abantu benkosi emzimba lisazile sikhona. Base bethi asimthathe semfaka khona. Base bemthatha sebemhambisa useyilandela iqulu amadoda amlandela ngemuva. Kodwa mase uyabona mawuzoqhamuka emfuleni uzokushintsha umoya kube khona ukubanda. Ayeseqala amadoda enciphisa inyawo sethu uShembe abantu abangisalela. Bathi bona hayi Shembe mawuqhubeka ngosibona isiziba leziziba zakhelene khona bayiphutha lalesi singenzansi. Maye sekuthi baba omkhulu hayi abantu ngiyazi ukuthi nisabuthi lapha nalo uyelibuya uthi abantu abangozani ngizokwenza umsebenzi engawusukele ezulwini ayibonge inkosi. Angisize
ezulwini banginqamla isihlabela abantu benkosi ngisabela isikhathi bakhonza abahle benkosi mase befika lapha esizibeni isiyafika indlondlo yomusa siyama nasi siziba abantu benkosathula umoya wakhona uma ulapha sizibe ukuthi uma usibuka lapha unehlahla semthombe ngasenhle kunetshe ehlala enyakaza nje kanje lumcengeze lithi ngathi i-tray awazi inyakaswa yini kodwa hlala enyakaza nje kanje manje sefika umkhwemata wenkosi wayesefika semeshaya indringi wayesememeza umkhulu eshaya ikhwela wayesecela abanikazi besize ukuthi ngiyacela indvumo ngifuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu lapha abantu benkosi silandela inkinga abantu benkosi ngathi usheba ngasipha amehlo uNkulunkulu asipha ukwesaba asipha ungejwayeli ngoba uNkulunkulu uyabahambela abantu benkosi kodwa abemesabayo ingakho incwadi engcwele iyithi uqala kokuhlakanipha kube njani nikhona abantu benkosi wayesekhuluma abankulu bathi umkhosi ekhomba ngomuno wayesethi phuma lapha ndoda bangifuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu saqala abantu benkosi size basabonakala emaceleni sithi ekhaphaca sathi ekhaphaca baqala bahlehla bathi shebe sikutshelile ukudekile sasa sibili sizile senta sasa sivula imbobo manazeta ingcwele esikhuluma indaba kaShembe abantu benkosi uNkulunkulu ngathi angasisiza ngoba nale ndoda ekhokha uNkulunkulu yayithi ngaboni kodwa yafika lapha yayisimbulele ukuthi uShembe akafani nabantu nikhona nimanazareth sasa sibili siziba abantu benkosi ayigoqa saphenduka samnyama isiziba wayesephuma umthakathi wendaba abantu benkosi bathi bayebaleka abantu bathi yathi inkosi inganyakaze manini lapha nimkhona noma umuntu oseyimbozo ezifihla ngikhona nimanazareth kunengoma la ekhaya ithi wethemba usinakade nokuqasha naye kuyinto enkulu kodwa edelelekile abantwana benkosi nikhona nibangcwele yayisiphuma wayesephuma umthakathi wendaba wayesehamba eyithanda lesikhathi esapha ngasenhla wayesekhala athi amadoda awuShembe wena ngumhungule ngeke singeke ufuna usiphakela thina siphenduke sibe umphako weinyoka ngeke nje bese singene lapha wayesethi uShembe cha abantu abami imani ngisacela kusekhona sele wayibona kanjani uShembe mayengasiyo uNkulunkulu bantwana benkosi wayesephinda wayeseshaya ikhwela wayesethi nawo sele nalabo abahlala emanzini phuma nabo wayesephuma abantu benkosi bahamba bayithanda abahlangana laba bantu kwasoba iqunde lefu elisabekayo ithi inkosi ingayibheki lento umsebenzi kaNkulunkulu ozani senze umsebenzi kaNkulunkulu sase sisho isigubhu sathi ngqi sathi bongane uJehova bongane wayesebabizwa umkhulu athozana mataba mzoba babhadiswa bangavuma abantu ilapha khona indoda ukhokho wami uNdunankulu lelazwe elalaphana yayisithi Shembe ngikubona iduvele ezwini ngiyayikhetha inkosi yasekuphakamela ibonge inkosi yayisibhabhadiswa abantu abekwazi kanti uShembe uzokhanda umusa ukuthi sekuyozaleka isizwe sakaMadonda ibonge inkosi ngoba bamkhulu mawa mkhulu eseqedile uthi ke Madonda ngifuna ungilandele sambe nawe wayeselandela uMadonda uthi ke ngiyesaba Madonda laba abantu engibabhabhadise lapha ngiyesaba ukuthi amagama bazolotshwa aphi ngoba funa lapha ngiyokhanda umshumayeli bantu basenkulisa ngiyanibongela kuyinhlanhla ukuba nibe nomuntu ekuthiwa phambi kwenu umshumayeli into ngihlale ngisho ngithi emhlabeni umuntu mayefa mawusufika phambi kaShembe munye umbuzo obuzwa izingilosi noShembe uthi mawukhamba ubuzo uthi uphethwe yiphi funakala umshumayeli wakho mawube neshwa noma ube nebhathi khona umuntu oneshwa othi efika lapha esontweni afika ngena amapolitiki esonto angekamise ndawo abe neshwa ngamthanda umshumayeli wakhe mina ngiyabathanda abantu abathanda umgcotshwa wakhe ngoba uma ungananhlanhla ukuthanda umkhokheli wakho uyathanda umshumayeli wakho la siyakhona kawuyi ngoba uzobuza ukuthi umshumayeli wakho ungubani emasevela nangumshumayeli masekubuza ukuthi wawo manje wayizoba ngani kuye ikhona nje nguba ngathi mayibamba athi uyibona nje ngubo lena ngayini kosibani bani angiqondile ukukhuluma ngalento abantu abenkosi kodwa bekunensizwa lapha ezweni lakithi njalo lensizwa mase sifike emhlanganweni lensizwa binomkhulu ebiwenza bithi mayisivunule bangcwele
imali sizoma phambi kwedokotela lama isithi mfundisi angibheke ukuthi ngivunule kahle. Mase ngijabula ngithi insizwa izulu uvunule kahle kakhulu. Imali isithi bengeke ngiyesigcaweni ngingadlulanga kuwe. Imali isivula ufele emntweni wayo. Isikhipha u20 rand mase sithi ke ngizokhunga engilozi ukuze manje imali lapha kungifanele umesigcaweni. Kanti lensizwa izowenza lomkhuba into lenkosi kanti izuzayo nabantu nje emhlabeni bayayibuka. Lensizwa kwase ukuthi ngelanga makufika lapha esigcawini sikaMadlokovu. Zase ishawe igubhu zaveza dabuka zonke igubhu. Uzokwenza njani? Ngayibuka lensizwa ngamehla isiza ke ngathi ngiyibona negubhu izidabukile. Yavela lensizwa mfundisi ngivumele ngihambe ngiyahamba ayothenga isigubhu sedrama afika sibeka phambi lapha kwesigcawu. Nikhona emanazareti. Kwase kudlulisa ukwana kwathi phakathi lensuku ntambama abakhonza abahle benkosi. Emlaleli wami ngiqeda ukuthandaza ngo4. Ngase ngiyibona iqhamuka lensizwa isifikisa emaphambi wami esithi hawu mfundisi. Cishe kwenzeka iphutha. Ngahamba ngasavalesanga kuwe. Bengithi sobonana ngeke sabonana. Mangithi mina uyapi na? Awu lensizwa ngivele kuphela kanti nami sefanele ngivuke. Manazareti. Ukwethemba usimakade nokucasha ngakuyinto edelelekile. Nikhona nibancane. Mangihamba mali ilanga liphakama malitha ngiyabona kule ngene ingcingo nje inamba engaregistiwe. Mangi libamba ucingo umfana wakho uyafona uthi hawu baba ngithanga ubikele ukuthi baba akasekho emhlabeni. Nikhona abantwana benkosi. Yayisingithinta lento abantwana benkosi ukuthi abanye abantu baphiwe inhlanhla ukuthi bavalelise mabehamba. Kodwa uzovalesa kanjani uma ungamthandi umgcotshwa wakho? Ingekho into enhle ngoba alikhisa ngozodlula noma usufika phambi konyazi uzobuzwa. Singabe fundi siguqa phambi kwabashuma isike 23. Mayebuza umshumayeli angazi lutho. Incwadi yakhe siyifeyilile. Angikho lapho bantwana benkosi kodwa ngikhuluma indaba yokuthi lapha esihlabeleleni manazareti neze nibhaliwe. Kunamazwi alapha abantwana benkosi. Athi lamazwi ningalaleli nje. Ningenzi. Ngoba noma sebeshumayizwa abantu, banikeza abantu imithetho kodwa bayilalela abantu bangayenzi. Nikhona abantwana benkosi. Kodwa ngifisa kangcwele ukuthi noma yimuphi umuntu makuphela lenkonzo akabe nawe uyicelela ukuthi inkosi yamakhosi ngiyacela. Ukuba Nkosi uvuselele unembeza wami, uvuselele ingilozi yami. Ukube lokho kukhulunywa bese ngiyakwenza ibonge inkosi. Ngoba abantu abanenhlanhla manazareti la khona umuntu mangase niphiwa amehlo nibone bangcwele khona uyabona mawuphumuze sabathini ulandela abantu abangangalotshani bakini abakomalume wakho mawusufika lapha engine ukuthandaza sekunikelwa wena ungabe usabakhayiseni ibanda abantu bese beyadumana sebekubeka isona. Nikhona manazareti. Ngikhuluma ngendaba abantu benkosi enkulu ukuthi lapha mase lapha sonkulunkulu. Lapha la ngisebenza khona ngisebenzele lo lwandle bangcwele. Ngelanga ke sinosizo ukuhlupheka ngiyazi indaba ngangayixoxa. Sihluphekile siyitopho lapha singaqashwa. Sengithatha lezi insizwa ngithi asinazo kumkhululi. Manazareti akekho umkhululi ongasikhulula ngaphambi konyazi. Lengo ngafuna sibambisise masithi hasi inamkhulo See
sibaningi nalezi insizwa sasingaphezulu kwa 300 likhona ibandla ngoba abanye bafika lethi ngoba sasithagethe ukuthi sesiba sisonke lapha sasu600 asazothi sofika lelo suku mase silapha semngena inkonzo sekuseni uyafunda umthandazo uyaqedwa kwathi mase kuqala kumanyezela imeneze lezi insizwe ngihamba nazo ezingakhola abantu abekho sezidlela nje ukudla kwasezweni yabonakala isukuma lensizwa yajomba lensizwa yajomba hayibo nayi kwenzenza basumba abantu bayibamba bathi yayingena phakathi amakhosi zayinguku zuku amakhosikazi ebaleka uphuma ngesango yagijima le ndoda bagijima bafike bayibamba hawu swayibani kwenzenjani abantu madonna hamba nomntogula ekhanda hayi akekho umntogula abantu sisebenza nabo unyaka nonyaka bayahlola labantu ukuthi ufit ukusebenza emsebenzini manje sebandla lomuntu yini ukwenzenjani uthe nayi nginenkinga lana njoba ngihlezi lapha ngile njalo ngithatha amehlo ngaphosa komama ngibona ingodosi yami engangiyilobona sinengane ezintathu nayo yadlula emhlabeni ngangikho namhla ingcwatsha ithi kodwa ngisabe ngithathe ngiyayibona lapha emakhosikazini ihlezi siyabhekana uthi manje kaphela inkonzo nje isiyasukuma ihamba ngithi ngiphuthuma ngobamba yona Jabula wena ungaboniyo umhlaba anengcebo yakho avula yisizwe ungabuya lapho uhamba wangishayela ngithikithi ngoba nami ngilinde ukuba nami ngiphelele njengalamakhosikazi lo muntu uyaqala ngawo kuphela ayazi indaba yokukholwa kodwa wasuka uNkulunkulu amembulelo wabona abantu abangekho emhlabeni bomthela abakini bakude ingakho ukuthi bantu benkosi kufuna makuphela noma ngabe awunayo imali kodwa kuyafuna ukuthi noma ngabe unamanyana ngabe uleshumi noma ngabe unani nayo futhi imshumayeli ngizokhela bakithi nabakoma imibani ukuze uNkulunkulu abadonse ngoba bazophuma lapha bakubeka icala uphuma usuneshwa ulapha abantu benkosi lapha abantu benkosi zosebenza lapha sizithunywa akekho umuntu ohlala lapha nje akulekise kube kuhle sekumnandi ke sonto nokuhlatshelwa lengoma kuthiwa ha enike amen ke Amen. Amen. Yesizwa waphela ngihamba uyinjengisakani office. Hamba ulayitheni umkakhe ibani, mose uhamba uyekhweni lakho uyolungisa. Isingasekho ingodosi yakhe wayilungisa abantu abenkosi nami sayigcada le ngodosi ngabizwa amaNazaretha yasina ngokusemthethweni umuntu mayisengena kwenkolo abantu benkosi uyalungisa amaphutha kade wenze ezweni alungisa kade qhubeka umuntu athi esonewona athi mina ngiyahita ngiyaphanda kodwa umuntu uyalungisa ngoba wenzela ukuthi abantu noma bekubona bathi abantu kuyafundiswa kaShembe kodwa mawuhlaphaza usakaza bazothi abantu uShembe unjani phela manje nikhona ibangcwele lenkosi maye abantu benkosi lapha sendaweni enkulu sendaweni enhle ngoba lo muntu wathi mayesehambe unikela phambi kwenkosi unyazi lezonto benkosi ephotha amatikiti uShembe oyiseyifuna le ngodosi nikhona abantu benkosi uShembe uNkulunkulu badala benkosi unyazi uThixo wangempela uNkulunkulu ngathi angasenza abantu benkosi amehlwe thabone kodwa sibambe le ndaba abantu benkosi ukuthi into elimaza kakhulu thina amaNazaretha yile ukuthi ungalaleli nje ungenzi ngake ngaya lapha kwaNongoma
Bengihamba kakhulu ngesitimela abantwana benkosi sishumayela kakhulu ivangeli. Ngiyabona na insizwe ezincane. Sikhule thina umkhulu wami hambe umvangeli. Wayesithengela othukhwayo, nyama zothukhwayo. Athi abantu abami ngiyabona ukuthi makuyisabatha zonke lezi ndaba ezikhulunywa nibhale phansi. Ithi ngoba kuze isikhathi akho umhlaba uyenibuza. Ukuthi nazini ngoshembe. Thola ukuthi awazi lutho. Futhi awuzange nange lutho. Nikhona imantwana benkosi. Sasakhela thina iBhayibheli bantwana benkosi ibhale zonke lezi zinto ezayigunywa lamakhehla. Nikhona ngangcwele. Kodwa ngikhuluma ngendaba yokuthi ukuthi noma ngabe uyingane mawulayisha esikhwameni sakho ulayisha incwadi zakho. Thina ke safunda ngeleti, nifundanga ngeleti. Ma usulayisha lapho ulayisha usugxisha imithwalo yakho esesikoleni ngaphezulu masugomba umnazatha wakho usubeka phezulu kwencwadi zakho. Sasingahlukani thina nengubo onqoba benkosi wamadimoni evimbezela. Lento ngiyibona ke singene esitimeleni ngelinye ilanga. Kuvele kusuka intombazane lapha nabantu iphosiwe le ntombazane. Insizwa ke ziyaphosana ziyazi insizwa. Mayingene esitimeleni lapha kuyasonta abantwana benkosi. Yavele yahayi izintombazane yaduma yabamba amadoda nentshelo yashova phansi yawagcoba intombazane. Inamandla intombazane inkulu ngomzimba. Yabamba esitimeni kwawumaye abantu baphuma ngamewindi balimala abantu yala intombazane ngeke umbambe umuntu namandla. Ngizwe ngale ngithe ngena ngabona kugcwele konje ngathi ake ngihlala ngiqashe ngiyibona ama steamer sesithanda ukuthi kafuke. Mangezwe maye kwenze njani? Mase ngithi ake ngiphume la ngale mbotshana encane kusekhona bekade ukhona amathoyiletha lapha nginqamule khona. Mangithi ngiyafika umbambe nimike intombazane ibagcoba phansi abantu maye sebelele phansi abantu kwisimanga. Mangithi ngiyabuka ivele ngibone le ngane ithi hawu kanti bamadonto khona ngithi ngikhona ivele ngangiphendule le ngane ngiyibona kuyikhumula icathula kuncane nje icathula nebona neminyaka la ko mhlambe 8-7 ncane lomfana ingane ivele ivule isikhwama sayo ngithi ngiyibona ingane mayisukudonsa umNazaretha nikhona abantu ncane lomfana ngikhuluma ngayo liqakile idimoni yayisukugcoka umNazaretha angazi ngane ngayibona njalo ngayibona isuka lengane indiza ihlabelela kodwa ithi baba wethu osezulwini asisebo alseni bakhe yaphuma ibamba le ntombazane yalala phansi intombazane yathi manje khona iphamisa khona lengane ithi umoya wakho amauze Nkosi abaphile umoya wakho auze Nkosi ungathi ngishokho ugesi lengane ethe ngibona isuka esithathu unyaweni emuthi mba lapha esifubeni ngamuzwe khona nosisi khona wesephalaza maye kade ukuphalaza losisi ephalaza walala just flat hawu mase siyambuka umuntu useqhulekile kwasekhuluma into kulosisi yayisithi hawu ngiyabonga namhlanje ukuthi nisindise umzukulu wami washelo umuntu lesitimeleni wayesememeza ngegama ngathi cha sahamba la kukhona izinkunzi la ikhona abantu benkosi kodwa lehlule laphuma idimoni ngengane encane abantu benkosi ngomethemba ushende ikhona iMnazaretha ngiyabona abantu benkosi ukuthi lapha inkulu intushemba eyibhala semfonela umfana wakwazwide lapha hawu baba sikulele ubaba wethu ngiyamazi ubaba bosike saba nabo lapha kwamasho no baba umfundisi uMagwaza silapha ehostela sangitshela insizwa ngithi insizwa sinayo imali kodwa lo baba ngiyamazi
wonke umuntu akathatha imali yakhe esizogibela ngawo emotweni ubike lokhu usizo lo sizo olukuhluphileko. Zenza njalo lezi insizwa. Ezinye isebenzi ziyafesa. Manatha kusho uMathembu Shembe. Bakhonzi. Sahamba safuna imoto yasithatha sahamba saya le kwaNongoma. Uma sifika khona into enhleke ebimnandi bantu benkosi. Kumnandi ukuhambela abantu eNazaretha. Safika kulo muzi sami esangweni. Saqala amanzi sawathandazela. Sase sizungeza abantu benkosi. Asijahile sibeke phansi umoya. Sathi inkosi yethu simakade sawuzungeza lo muzi sase sibuya saguqa sangu sasingena ngaphakathi. Masingena ngaphakathi wasekumanye izinkonzo. Mayisima izinkonzo bangena bonke abantu endlini wasaqala kwenza umthandazo ovuthe mawuqeda mina ke ngihlezi la ngasemnyango ngiyabona umuntu mayengena ngesango. Ushembe Manazaretha unyazwe ezwe uNkulunkulu ngempela. Ngibona labantu bayathandana bagaxene kanje. Ungithi mina lo uyafunda lo njengoba kufundwa nje mina ngibuka laba ngithi bayathandana laba bantu. Babambene kanje beze bazofika phambi komnyango. Bahagene kanje. Kodwa mangibuka labantu badala nje laba bantu. Lo baba usempunga ekhanda nalo mama kayona ingane. Basebengena endlini sezendlini ulawo ndikunyaza amakhakho oninsika. Yayisemdonsa lenkosikazi ngase ngiqala ngisola ngithi mina. Lenkosikazi ngizwa mayisithi hayi ke uma usulana nali iside enhlayisuthi uzonyathela nje kathathu ufike enhlayisuthini. Hakuyila ngokuthi yazi ukuthi akaboni lo muntu emahlweni. Hawu. Cha ke lo mama emese bambelele mase ngithi abambeke eduze la mase ehlala. Inhliziyo yami isibabhlungu ithi mina Zwide silethele wena umthandazo nekhaya lakho ekhaya kababa wakho. Kodwa bengicela kodwa ukuthi lo muntu njengoba simbona ngathi unenkinga. Ake siqale kukhona into ekade iphila kithi ke bantwana benkosi. Ushemba akayibuyisele yanto. Futhi ngithi akabike ngoba ngiyazi lo muntu sothi masithandaza amandla avuleka amhlabone. Thina besingena emzini abantu kwesikhuluma ngadimoni bale kodwa koloshe. Nikhona eNazaretha. Khuluma indaba yonyazi kancane. Uma isukuma le ndoda bakhonzi angifuni bamude. Yayisisukuma le ndoda. Yabamba leli vese kade ngihlaba into benkosi yathi jabula wena. Ungaboni umhlaba Madondo. Lo muntu ngoba akangiboni nje ungizwa. Mase ethi Madondo. Ngikuzwa ngezi ngoba ngingahamba esitimeleni. Ithi ke Madondo ngiyazi nonke ngidabukile. Nonke ngimhlungu mayibona indoda endala ngangidonsa ngesandla. Ithi kodwa ngifuna ukutshela ukuthi angayiqambi igama mina ngathi igama lami ngizenze mina. Ungase ngidabuka. Ithi ke Madondo mina ngaba insizwa. Ngafika lapha eThekwini ingane enhlanhla ngimncane ngathola umsebenzi. Mangithola umsebenzi ngenza konke ngangithanda nangifisa ukuthi ngangihamba yonke imhlangano ngayicabanga nawe. Uthi ngine imvunulo ngangithi bangifike emhlanganweni ngibophela imvunulo yami bese ngiyajomba ngithi la phuma aze lashona namhla wenkosi ngemdabweni into ngenamvunulo. Manatha yekani mangigalita ufisa sokudla nenyama ngithenge imvunulo. Noma ngabe wakaphelele ubaba imvunulo uyibeka ngoba uNkulunkulu ubusisa inhliziyo ethandayo eNazaretha.
Uyabona mangakhuluma ngengane lakho labantu abami ngisizeni asiyeke imbangi ukuthi uyisakabani wakwenzana uma mezalwe engakufuni kodwa into ayifuna iyodwa ukuthi nawe uma kuleli ivesi nikhona abantwana benkosi ngoba abantwana benkosi yangena ngokusina masango lapha siyakhona wonke umuntu angayihluka kusayithuba lisenganene abantwana benkosi ithi balensizwa ngangihamba ngifike lapha ngishaya umgidi siduka sibemanzi sibuye ithi ke ngasebenza ngase ngampemvu njengoba ngibona sengigugile nje ngabuya ngekhaya ithi ke kwase kudaleka inkinga maNazaretha ufuna ukufika le ndaba isikhathi sesihambe lapho ithi le ndoda ngathi mase ngifike lapha ekhaya ngase ngibiza umngami nezingane zami ngathi ngasethi umngami ngifuna indoda namambe yothenga inyama eningi kakhulu ngoba ngifuna ukuyibuka ukuthi ngiyibusise iminyaka emide kade ngingahlali naye sengifuna ke kuBrian lapha ekhaya ngoba sengibuyile emsebenzini eyikade lento ningalaleli nje ningenzi jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo nikhona eManazaretha ithi le ndoda kwabe sekubasa kwabe namalahle ithi kwashunga igcile lonke ithi ngabiza abangani bami ngabiza nabantu engibathandayo ithi ke bafika kwabamnandi kwadliwa kwaba kuhle wathi hawu uyindoda kwabani siyabonga ithi kwahathi mangicatha ngase ngihamba ngiyobhava ithi ngakhile lapha ekhaya ithi ngene endlini ngivule isefo sithi sikhale isefo ithi ngize ngicule nangekhwela uyabona umuntu usuke ebusa uma yenza into asacula ngekhwela ujabule phakathi nikhona nibangcwele ithi ngathi mangicatha lapho ngase ngigqoka ngase abantu bami sekushayisa somthandazo ntambama sike sithandaze ithi ngase ngibamba isihlabelelo ithi ngayihlabelelele umthandazo kulala ithi yimi ngangihlabelela ngithi lala nathi namhlanje Sithandazela khona ithi wakhuma unkade ngawubona ukhayeka wetha wathi xezoza fika phansi ithi ngethuka ngiphethe isihlabelo sawa uthi ngathi mangibona ngase ngibona ugqibikishika indoda ayisima phambi kwami lendoda uthi ngayibona lendoda uthi awule ndoda ngabe ubaba hayi manje uyabona cha umkhulu amkhulu ngiyamazi wathi na umkhulu phambi kuphi wesethe angisiyeni umkhulu wakho mina nguye uhle kakhokho wakho mina nikhona nina ithi njengoba ngize lapha mzukulu ngize kuwe ithi mzukulu sahlangana nathi ungakazalwa sibuka usizwe esasiboshwe kuyo siyazodakeni zvele ngokhakhayi kanje odakeni lomnyama iminyaka uthi sahamba sawucela ukuthi Shembe sicela kusibani ukuthi asizalele ingane le ngane yothi mayikhula siphi umsebenzi sebenze kahle ngoba yiyo ehamba yosethela amacala phambi kwaShembe ithi kamntana wena wahamba ezweni wagijima kamnandi esontweni wabona imali kwenga yakho neyikhundla emsebenzini wakhe konke kwakuhle kwako kwakho nawe wazwasho wathi hlamuya oyingcwele enawe ithi wezwa phela ukhawuma uwehlele inhlanhla yakho wedwa ithi wenza ngokuthanda okufisayo ithi kodwa wazi ukuthi uthola lezi ezinhle nje ithini esikhala ngoba sisodakela iminyama siboshiwe ithi kamntanami besabe sakhulume sesiyakhuluma ngawusizwa sisabe sakhulume nawe ngawusizwa ithi lesihamba sathi Shembe siyacela sivumeleke siye mntwana uthi esethi Shembe kulungile hambani kuye nikhona imantana enkosi ithi le ndoda sibalibane ithuba lami sokunikezela nodlale ngalo asikubonanga ngisho sithethela amathikithi emzini engcwele asikubonanga ngisho ubamba imbuzo mbamba inkomo niyabona ikhawunta menkosi sesiyesaba ukukhuluma ngomthetho kwesinye isikhathi kukhona izinto uyabona thina uShembe usivulele izwi lomusa elani mangcwele
Kuyekeni ukuthi masikhuluma kule kuthiwa khona umuntu ongayizulwini. Ma usugqokele ingubo usuphambi komnyango wezulu kaShemba ibonge Nkosi. Kodwa into esele kuba uyikhiphe wena. Ngokulalela egcina Nkosi kungenzi. Nikhona eManazaretha. La ekhaya umuntu mayiphenduka ekhetha inkosi. Uyatshela ukuthi akahamba uthenga ibhuku uthi ukwaya. Uma usuyahamba ekhaya noma ngabe ungenza noma ngabe ubiza bonke abantu ababezwana nobaba wakho. Nabo bezwana nomkhulu wakho nokhokho bakho basekhona. Shaye nabo phansi. Kodwa ngizobeka umthetho kababa wami. Uhlobo lomuntu. Sike sanenhlanhla thina sigcotshwe ngo-2020 sithatha ukufundisa lapha kanti uShemba uzosifaka kwi-training nge-COVID sahlala ebuhlezi sahlala noNkulunkulu Manazaretha. Uyasibuza ngelanga uthi akene ngixoxeleni wemadoda manje wenihlaba emakhaya ini nenze lo baba bensele niye nenze njani ngiyaxolisa Mshumayeli sengilesikhathi hayi baba sesibambe imbuzi ngolesine siyabika idliwe lembuzi intambama ngesabatha kulawo inkomo kungena phela kugiye kwenza konke sekupheleke kade ukhwele inkonzo kavuka nathi sekuphelile hawu sekuphelele njalo nibotha umuntu sengena emndeni nangeNkulunkulu niyeza Manazaretha ayi phela baba ukwazi wethu kuphela lapha hawe madoda kaningixoxele lembuzi le oyidla ngolwesine uyidla nobani hayi sidla nomndeni nje ngeke uyithole ndawo le ngikhuluma ngawe nawe futhi ungayixoxela umuntu hayi baba sidla nomndeni ithi-ke uyabona uyasifundisa sisizuzile inhlanhla Manazaretha ithi uyabona le mbuzi musu ukuthi ufuna ukuyidla nomndeni wodwa hamba obiza bonke abantu ababezwana nobaba wakho noma umama wakho noma ubani mase hlala phansi kanti yabo mthele mama ebhala namhlanje usuvela ushaya i-tape record ubaba wakho wenjani ubaba wakho mfana wami uyawubona lo mzophethe ngokuphinki lapha uyamona usithembisa nentombazane uthi uzodwa bazalo baba wakho bazalo baba uyayikhumbula impe yabambana egaraji lapha uma ufika lapha emagaraji athi mayihlangana ibaba wakho akungathusi semtime lala phansi angiyabona wena ukuthi usula umthetho nandaba kwaLetref waxoshwa umkhulu wakho ngokuthakatha wabanje uqotsheni impela nombaba wakho ngiyangibona abantu bengqama makuthiwa abazali babo bayathakatha kumbe ukuthi uyathakatha ntuthakatha ngempela kodwa mabethi abantu uyathakatha bayakusiza ngoba bakubhalela incwadi ukuthi abantu abakuzalayo banensila ukuthi wakuthiwa bayathakatha bafuna ukugezwa ngiyaxolisa Mshumayeli akhuluma lento isikhathi sesingasekho ithi-ke usuthola ithuba wena nokuthi usuyizule zonke lezi zinto ngale mbuzi le oyibulala uthi ubikela ubaba wakho uyabona khona incwadi kade ifundwa inyanga yezulu Manazaretha ithi hlakaniphani njengani kodwa nibe mnene njengani ukuzuzuza ifa la ekhaya ufuna ulale phansi ngeke mina ngitshele mina usho kimi lokho ngabe sengiyibomvu usho ubaba wamanga lo muntu yova umuntu ngabe sengiyibomvu umuntu oyigwala abavandimbi lo muntu uyabona-ke usuyagijima usuyahamba ubamba imbuzi esibayeni usuyemsamo usuthi ubiza ubaba kababa wakho umkhulu baba wakhe nomkhulu nokhokho kababa wakho ngizobika ukuthi ubaba wami sengithonile ukuthi unecala lokwalala amakhosikazi abantu bazala iy'ngane manje ngicala legazi ngeke ngabe ngiyosho ezangane zalo baba ngoba kuyobheduka ukufa abantu apha ekhaya kodwa la ngizokhipha nansi imbuzi no-500 le mali iyomele ukuthi manje iyomele iy'nkomo ukuthi ngiyokhokhela lezi y'ngane le mbuzi ngiyothetha icala ngimhlawulele kuloya muzi ukuthi wambula isidaba sonkosikazi womuntu iy'ngane-ke zimbili imbuzi usuvele usuka ngamandla agijima uya kuloya muzi
usufutha mawa la ekhaya noma umuntu omdala khona ngiyazi ukuthi kunephupho engiliphuphile manje liphupho liyangihlupha bengifuna nje ukuthi ke ningeluleke kulona ngiyofika ngesonto elithi wazi bonke abantu bobe bebuyile ikhunya ngephupho nje angithi sebeyabona abantu siyafika usukhulekile leli ibandla abantu abenkosi ibandla lokuthetha amacala amen angazi ngibona sangena izindiso kuleli bandla abangcwele ababona usufika nembuso ikhuleka lapha ngaphandle angisho ukuthi yenze into ngisho kodwa kwakwelulekwa mina uma seyikhuleke welezimbuzi hawu ngikhuleke kube kuhle la ekhaya uphethe mhlawumbe nothulitha ababili bedeni usuyababeka kuyaphuza kuba kuhlawu yinto iphuphile ndodana cha iphupho engihluphayo kufika ubaba wami ongizalayo uthi ubaba wami ufika wamiswa ngalezwi bese eshaya uvalo mama umisiwe zilumiseleni na bakhula behlupheka kakhulu kwabo kababa babe nana la ekhaya kodwa ngethemba lokuthi bathi uma sekusebenza ubaba wami uyena ukhokha ubelo kuhle kade ebona lapha ekhaya ukuthi kunano la ekhaya manje kuba bumiswe ke impuphu za la ekhaya nobhontshisi bala ekhaya sengizodwa noma ngabe ngiliphi ngiyicala ubaba solala phakathi kwalomuzi kusukela amakhethana ekhaya nezalukwazi ngizomthethela amacala akho onke nimthethelele awungizwi ukuthi ngithini yalo wena nikhona nibangcwe hawu ngokuthi nje wena na kuphela nje ukhipha lezi imbuzi ngiyanika nje ngiyalipha zokuthi sicala kababa ayi okunye kasikwazi ke lokhu uphumkhamba ungavalelisi futhi hamba uyihlalele ke usuyaqala ke usuthi uthatha imbuzi wabona baba mkhulu ubaba sengimthethele icala ngicela ukumgeza insila ngathi mayeza kini afike nephunga lamakhosikazi abantu nikhona manazareth usuyayibamba inkomo ke yakho siyayihlaba sekuyadlwa sekuhle ulungisa umuntu osumlungisile abantwana benkosi sekothi ngelanga nabo sebona isidoziyela sebeko sipecele ngwana kuthiwa hayibo nina ingane angisibona balapha ekhaya kodwa eminyakeni ethize wakwafika umkhongo ezanilobola lapha ekhaya umkhongo wayevela ayimkhumbula umuntu wafika neyilwane kanje hawu nikhona manazane hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba mombo umuntu wonke benkosi neqothi novela phashuke nje makukhona into isola umuntu uyambiza umbize emva kwendlu uthi sibanibani ngibona ngathi 1 no 2 no 3 awulungile kahle ngiyengizwa abantu kuhamba umuntu yabona abantu abesonta nje emshumayeli khona bazophelwa amandla mayibona into zakhe ezingathi ngawohlala ekhaya nenkosikazi uyibona amakhosikazi amaningi besonta amadoda akholwa adlingulwa aphuzishwana kodwa lithi iBhayibheli indoda yenzile ngcwele ngomfazi okholwayo ingakho mayifa yandoda emantwaleni sekumsebenzi wakho namgcotsha ukuthi lo ubizi ukuthi lo usefile akacela isibuso shembe ngoba lo muntu ufanele abhabhadiswe kubukuze umfundisi ambhabhadise sefile ngoba lo muntu ebekhipha imali umkakhe uhlale emhlanganweni ahlonipha umhlangano athengele umkakhe imvunulo engasonti manje umuntu mayiselethe ukuthi alungise ukuzasondeza noshembe hayi nasimngcwaba umuntu ongakhona ubani obekholwa thina naleya ndoda lekwazi ukuhlonipha umhlangano wonke ingasondeli kuye nikhona eManazareth angikondile ukukhuluma ngalokho kodwa ngiyekuthela abantu benkosi le ndoda engikhuluma ngayo yayisitshela lento kwathiwa sibanibani unikezwe lonke ithuba wena wahlele ukusebenzisa ithi ke bukumkakho omthanda ubone ingane ngoba namhlanje uyagcina ukubona umhlaba ithi ke ndoda ngakhala lakho ngathi mnayi ngiphume nayo into yemali emsebenzini ngizowathetha amacala ithi wesethe umuntu is too late khona ingoma eshonjalo ithi lo muntu ngezi inhlabathi ngene emahlweni eManazareth ithi ngathi ngiyishikisha inhlabathi ithi ilanga engagcina ngalo ukubona umhlaba jabula wena ungaboni umhlaba nengcebo yakho kodwa vula amehlo mphefumulo uzibone ikhala ithi ke ndoda nje ungibona nginjena nje mntaka madonna ngiyazi kubuhlungu enhlizweni yakho ithi ngeke ngisawubona umhlaba ithi ngoba ngahlala ngangenza kwakumnandi ukukholwa ngenzi lutho
ujabule nje makufika incwadi la kuthiwa Shumaye nomkhokheli nebandla siyanimema kunovuka nahla ekhaya hambe na usine khona uzutala sewenze nje kodwa ukazi ulibiza ibandla noma ngabe uhlezi endlini engangesandla uma ubabiza bayakuzwa izithi inkosi ngelanga kuminyaka ithi ngiyabona amanazathi othi uma wakhindlo ongcono ukhande usho round olingane esondo lemoto bese uthi phambi kwawo utshala isihlahla sikapopo usifake isondo lemoto mase ngiyabona isibaya lesi ngoba yakho uzothetha khona amacala ikhona imanazathi manje kushembe abantu abenkosi wenza zonke izinto kodwa into esele kuthina abantu abenkosi asilalela sayenze kakhulu abantu abenkosi lenkonzo yokunikelela abantu abadala into enkulu nikhona imanazathi efuna ngesikhathi sakho usaphila laba abantu ababephatha izenzo bebulela abantu bedubula abantu bezika beqashwa namhlanje ufuna ubageza abantu bathulele imithwalo afike umshumayeli ame phambi kwakhe abahlangabeza sangweni la abantu usubagezisa ubalungisile ubafake sefungweni semthethweni zingeni insizwa la uhlezi khona zizobamba 23 ngena mama bezobamba 14 niyabona ke bosi sibontethelela hayi ukuthi ushembe ubamba imendweni ingagani ngoba yini uNkulunkulu ubona isikhathi esikukhona namhlanje abantu abaningi besisa bavalele basebenze kodwa kuvulela abantu besifazane abasebenze njengoba nje sengathi boshiwe intweni zakho hayi ngoboshiwe wakhela ukuthatha amacala imizi eminingi namhlanje ivuke ngabantu besifazane ikhona imanazathi manje bodadewethu kwefingane imkhona mthetha amacala ushebe uzonenzela konke okuhle namhlanje naka amapulpit amahle siwabona umhlaba abantu bekosakho yini into ebizentethelela shembu yathi uyathokoza ngani kodwa yazile njengoba nje sengathi into ezonihamba kancane ingoba ushembu uyabona ukuthi makwaphuma uyogana njengoba bakhona makho nemkhulu yakho bengabuyiswa nje bawubuyisa ubani iyaxolisa abantu benkosi sengile isikhathi saside kodwa ngiyacela abantu benkosi ongathi ushemba ngasisiza ithi inkosi ubaba mkhulu madondo ngibhlungu ngoba leli banje sengibhabhadisela ngazi ngizoshiya nobani ithi ngifuna ukushiya incwadi bonke labantu khona bawulotshwa khona bokwazi ukubanikele khona izefunga nakho konke ithi ke namhlanje sengiyagcoba ngwenza umshumayeli uthi madondo shembu ungasukela mina nakade ngisezweni nginto nangazi lutho ngokukhola uthi ushemba hayi namhlanje ngokushiyela uthisha kodwa makushona ilanga hambe lapha ngaphandle komuzi khona isihlahla sesangweni ufuke uhlale khona ngokunikeza uthisha ukufundisa umthandazo wesabatha okulala nakho konke ikhona imanazathi wena mshumayeli oqala ezweni lakithi ukhokho wamayibonga inkosi ngiyabona abantu benkosi ukuthi ushemba unothando ongathi nawe ungazama uyabona khona into enkulu abantu benkosi ikhunywa inkosi ngalokhana ingungumahlombe ithi manazaretha la ekhaya khona ukuthanda la ekhaya khona ukwaliwa kodwa umuntu uyena ozenzelayo ukuthi athande umuntu uyabona mangaba usena baba usena mama kodwa mawunomshumane nento ephelele noma ngabe umbona emncane ngeminyaka kodwa into ekuyinkulu nikhona imanazaretha usondele ngoba uzobuza bese kweluleke ukuthi phuma ngalendlela phuma ngalendlela bese kulunga abantwana benkosi nikhona nibangcwele manje abantu benkosi ngathi ushemba ngasisiza sibathanda abagcotshwa bethu sibenzele into ezinhle noma ngabe ungeza ishedwa kukhulunywa kabi ngaye wena oshabeleli ngomuntu ngevala nkosi indlebe zami ngalizi ngoba uzongena endleleni ongayizelanga lapha ekhaya noma ungafika umkhokheli ephosa lephakathi odakeni omthandi ovela ngomifihla weneza withi sibaleke ngoma wafika wathi hayi ahlala kube khona isicawo ahlala umshumayeli bekhona isicawo uzolahla ngoba lo muntu ugcotshiwe uyena uzothi uma ufisa ukubuza kuthiwa uphethwe yiphi konke obukade ukwenza kuyovela esandleni somshumayeli ngelanga uma uhamba endleleni ibona iyembe lelihle uthi umshumayeli ngizoyiloba noma ngabona noma ngabe ithawula lilihle uthi umshumayeli ngizoyiloba khokheli ngizoyiloba ngoba wenza into eyodwa uyabona munye umuntu uyabona lebasigotshwa bangcwele kuthi kuvala umhlangano kaJulayi sesilungisile imvunulo yethu iqobezela sizovuna semgidini kodwa mase kwangena umcingo wathi umfundisi kushiwe khanga ngiphuma ngiphosa kubaba inkosi amakhosi bengizovuna kusasa ngemgidi ozokushona lapha kanti ngisibusiso ngoba
Bangakulahla bonke abantu kodwa nawe umgoli wakho akulahle bantwana benkosi. Ngoba fanele azoshada namhlanje sesiyalisula igama lakho. Nikhona ngantwana. Kwaba phela usiyomenyezwa ngale. Manje bantwana benkosi ke asiyisebenzele into kusenesikhathi kodwa bantwana benkosi kukhona ingoma ehlatshelwa iyoni. Angiyihlabele ithi vuso wakho umsebenzi uze kwajazi igama lakho. Nikhona nganazaretha. Uyabona ngile ngiqalaza ngibuka lapha ematsheni nje. Ngibona ngathi khona ipulpit elikhona lakhiwe labanxesi. Angizwe ukuthi ngithini. Usekhona amena endlini. Ngiyabona zonke izinto ezinhle zifanele unyazi manje. Zifanele bani? Kufuna noma ngabe umuntu unyazi engaliboni, athi mayifika nje, efika ebuka leli vele kuhlekele niyabona. Athi mayiphenduke ebuka elibona leli pulpit limile lithuli nje. Ngelanga yezwe ukuthi sifike ushembe ehleze epulpit amaphakathi. Ngeke sehluleke masithanda ngoba into ehlupha emhlabeni ukukhona wona ufuna ukulandela imali yenzeni ufuna ukubuza amakomiti mawusunikele umnikelo phuma kuleyo uqhubeke nendlela yakho ufuna ukubuza indaba yemali hlangana laphi nemali ngoba imali iphethwe ngumshimane nomkhokheli nikhona imali zethu sengikhulume kade kodwa insizwa la ekhaya kuyacelwa niyeza abantwana la ekhaya ubambe noma ngabe ishumi lakho ufuthi imishumane ngizocela kithi lento bayaziyo ukuthi ngizocela ushemba ngikukholwa niyeza abantwana la ekhaya imishumane ngizonikelela ingilozi yami ngathi mhlawumbe ngibhabhadisa abekwa kimi ukuthi ingadukelani nami ngizocela uNkulunkulu akangezwe indlebe zami zizwe bantwana benkosi ungazoshaya inkani umashela umkhokheli hayi nango befana bekwe bengafanele ungenathi kona konke lokho wena uze wazi izono zomshumayeli noma ngabe ebephafa-ke nawe wambona usho usefana umjwayele na ngoba lo muntu ugotshiwe noma ngabe angaficwa ukufa uyobemile phambi kwakho uthanda noma ngabe ungathandi niyeza bomama ma ukhona ngamfuna umkhokheli ahamba uqentetele ithani amen Makukhona insizwa ngamthanda umshumayeli la kufanele uqelethelele ngoba uzobona inkinga mhla ufika usuku noma ngafika befundisa aba-20 bezongcwaba uzoma kanti okushayitshela ingoma kuthiwa nxa ngifika ekhaya lami abantu ngithunywa umshumayeli ngiyaqanda ukumbona ubani siba umshumayeli angiyabona bengabanzi ukuthi abantu nikhona bangcwele bazothi abantu odiwe ngiyaqala nokufika la ngazi kodwa ngikhuluma ngento engiyibonile mina zathangamehlo abantu bebuza abadodwa ngabangale fekhanikini nikhona manazaletha ingakho la ekhaya ushembe wami somthetho ukuthi ma uyinazaletha noma ngabe unenkomo noma ngabe unani awusakwazi ukuyidla into yakhe engekho amanazaletha ngoba usuthola abafuni bakamoya kakhulukazi bomama kuyisona ukuncishana mase kudliwa ikhaftini laphana uzomboza ngejezi wenze nje nabantu abaqalaza ikhaftini zabantu ukuthi kade ngambona ufaka ihele lodwa uhlezi edla iklabishi uzokwalela wena lokho nje nikhona bantwana manje ke sisefeni elihle labantu benkosi siyahamba nje kusasa ekuseni niyazi njawo bantu benkosi ngiyahamba nje mangisuka la ngifuna ukulala ngibona ujawa ovunyazi lezwe ayibonge inkosi ngiyahamba ngele egibisile nikhona abangcwele ngizondiza nje manje bazovela ngidiza nje cwi ngiyofika ngifike ethi inkosi amakhosi ngibona abantu balapha empolisa nkosi benzela konke okuhle ayibonge inkosi uthi shembe abantu abalapha bangasebenzi inkosi babona baphi imisebenzi ayibonge inkosi abangagane bagana ayibonge inkosi nabangabathola abantwana ushembe uzonika amanazaletha ayibonge inkosi noma ngabe waliwa indoda Oda uvasena la kumshimali yabona indoda noma ngabe inenkani kangakanani shada ikutshela iphini yasebhank lalela mina ngiyashadisa mina nginesifike sawo mafese sokushadisa ukusemthethweni webona indoda noma ngabe inenkani kanjani
uyabona uma usondela yona sibekela ukudla la uma usuthatha ibhodle usuyigeze kahle inyawo uthatha ibhodle kaVaseline uma usiyahlabela uyigcoba lapha naphakathi kwemini udilizwi ekele Nkosi eselifi noma ngaba ihleko ibona waveza amazinga la uphinde ufake umuntu lapha na kobhozo uthi phezulu ethunathi uqale nawe umoyizelo uthatha iglasi yamanzi wathi wafaka emlonyeni ukuthi ungakhulumi ngelanga mhlawumbe kunikeza imali yokudla ushumayela ngixolisa konke isingisi esincane nje ngake ngafundisa ngawuthisha we must learn to appreciate ayikho ebuhlungu indoda noma ngabe isebenza ekontragini manginezo 500 rand uzumama wakhe nayo imali yokudla wemakabane oyifaka lapha eglasini webaba kaThembi ikhona nibangcwele kanti kumnandi nje bayikunikeza imali uzoguqa uthi awuzozunkulu bongo awungiyabonga uNkulunkulu akakwandisele uzobize nezingane zakho izoguqa sithi baba sizobonga ukuthi usinikeze imali ukuthi sidle kwekhona iphalishi lekhaya uzothi ibona indoda ngenyanga ezayo 700